Vidimukulu munange bantu bonso kubapesha ye mwanende mulela umwe wa muntu yonso uji umwitaba kajiminyi kaji apete moyo wakashije. Wajire jipoja Yesu mwana kuti watatu, ni mupangishi wetu twaichanga nikisamba. Wajire jipoja Yesu mwana kuti watatu, ni mupangishi wetu twaichanga nikisamba. Wajire jipoja Yesu mwana kuti watatu, ni mupangishi wetu twaichanga nikisamba. Wajire jipoja Yesu mwana kuti watatu, ni mupangishi wetu twaichanga nikisamba. Wajire jipoja Yesu mwana kuti watatu, ni mupangishi wetu twaichanga nikisamba. Wajire jipoja Yesu mwana kuti watatu, ni mupangishi wetu twaichanga nikisamba. Songaji wa musiyonene ke mupangishi webe ufika ne jifutu jivoye mupete ijidi janshi jila pumpala kwende ne baba bikilene bantu bachishila nashane bapikula bamaweja kaji wewe ne bakubikilene mujinga nashane chimenga kachi ule
Mfumu Yesu Kristo kongami kuji wa Maria lelu mulejibwe mu Beteleme wa Yuda. Orchestre Saint François d'Assise teji mukulu wa Kana.